الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، ينبغي للمسلم ألا يفرط في مواسم الطاعات وأن يكون من السابقين إليها ومن المتنافسين فيها. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فأحرص عقل المسلم على استقبال رمضان بالطرق السليمة التالية. أنبياء لتنو أنبا دميني أنبا يافدلي أنبي أنيني على فياكان كيسي كبان يركون تورو ما ننكبار جوغو نيالاي جومين كندا مغوتي سرومين بو فيلي نيالاي جومين فنا فيلي مغوتي سرومين با كندا أنبي سيريا ما سيتي ميني باتوچي على مكة كاني على كلم بوتي ambe sharia muhammadu alaka jondo alaka chirendo kisini nema baka anaka dunkeu anaka sebau alaku kismin kacha kosobe note menaka boy alaka jon akaka silamaye ikana faratu teretiu bato wagatiu teretiu ikana faratu ulula ikake mogo ye mogo munun be nyogonda kata bato teretuma ani mogo munun be nyogonda ke ukono ala yero yo defo ako fi zalika falyatanafasu almutanafisun wa fi zalika falyatanafas almutanafisun aqul la gharaqo arjanna ako nyogonda bagawo aye nyogonda odela balma silama ika korto terti kalo munu file kana sungalo min file kana ika sungalo yi ika kumbe nyogonya sira kisile undo be ika udo do ukono ka sungalo kumbe nyogona ni uluye. الطريقة الأول الدعاء بأن يبلغك الله رمضان وأنت في صحة وعافية حتى تنسيتا في العبادات لله تعالى من صيام وقيام وذكر. سرافل مونye nibe sungalo kumbe nyogonya naye duwawu ke ika duwawu caya ka nyini ala fe ka ala deli ala ka sungalo aka lasima ala ki lase sungalo fanama keneya kono lafiya kono puri ka fari foni soro ka bato ke sungalo kono ka bo sunna ani joliu ani salliu iki ala deli ala bese ka sungalo ira ikene man la chokomi ni farifoni bese ka soro ni be bato ke akono silama kelen ka ni sirata sani sungalo kana ka ala deli be sungalo yo kene ala chokomi. sira fulana ya jumae at-tariqatu saniyatu alhamdun wa shukru ala bulughihi. ika ala tanu fana ni ye sungalo ye ishera sungalo ma sungalo sere ma ye sungalo ye ika ala tanu ka ala barikada
nema inka وإذ تأذن ربكم لئن سكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ala ko tumami awtigi ala yawla dunya konna yenne ala barikada nema min baw bolo be do faraka men nayne ala fisru waliya ni ala kala jaba aka gelede donc hada maden ka ala tamu kala barikada ni ala sungalo ira era ikenama mo chamanya salo sungalo ke ñinan sungalo me ulu soro balola mo chamanya salo sungalo su ñinan sungalo ñu soro u bananendo lafiya to ka utese ka sungalo su lafiya lente nu bese ka su ne Allah sungaro ira ela ikene yale illa fiyale ibe nyana maya kono imasa ala barikada ikala tano at-tariqatu salisatu sira sabana ibe minke kasungalo kumbe nyogonya al-farhu wal ibtihaj kan nisonja ki nyagali kan nisonja sungalo koro قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ni islamiyya min fulaniye anin qur'ana ala ko ni islamiyya anin qur'ana ayen ni sonjani nununde nunun kausa katemabe jiyanne ma min faranyogonka wala ikan ni sonjani sungalon ne aliyede salafu salihu munun temena ulutum ben ni sonjani sungalo yede ube no nyogon ni sonjani sungalo ye chide yere ya na tabi hurata ka hadisa kono atakum saharu ramadan saharul mubarak farada Allah alaykum siyamahu tuftahu fihi abwabul janna wa tuqlaqu fihi abwabul jahim wa tuqallu fihi maradatu shayatin فيه ليلة خير من ألف شهر من هرم خيرها فقد هرم ni hadis bin nasai kono wasahahu Sheikh Albani adurata ka hadisa ako chide ni sungalon nana chide mba fo sebawye sungalon nana awuma kalo do kalo mi kalo barikalendo kalo minna hera kacha alaye kalo yisuke au kafardaye kalo yi arjanna bonda ube dayela kono jahannaba bonda ube datugu akono kalo do setane kanna gelew ube do nugo jologola kusiri kalo yin kono ciden ko kalo yi su kelembe kalo ina akausa kalo ba keleye ni alaye mogomi haramuya nin kalo yi herama i haramu yara hera bema wala an kan ni sonja ka kalo yin kumbe at-tariqatu rabi'atu sirananina al-ajm wa taqtitu al-musbaq من الاستفادة من رمضان سراناني نا إكان كدو سران منان كاكالو ينكمبه لبنك dan tigi dusukun kono ikal labbe nyuma unke kasungalo makono dina labbe mogo chamambe sungalo la ube uka jian labbe uka dumunu uka ewasanu fero chogo uka jago chogo uka jian hera chogo ubu labbe kunye sungalo nyakosobe ukan ko ka jago ke chogo mi sungalo kono bo labbenke ukan ka mina munu nyine ko bila sungalo nye ubo labbenke ukan ko ka dun chogo ke chogo mi sungalo la ubo labbenke ni nye jiya ko ye labbenke kanye fana ikadina ko ni ka batonye ilabbe kanye dina bato ibe ka bato ke chogo mi ibe wala benke bato la sungalo bato kono chogo mi sungalo kono na bato ubo o labbe nyuman ke chogo mi oke ika sungalo kumbe
نيناني ناي الطريقة الخامسة سرا دورنا الأجم الصادق على اقتنامه وأمارة أوقاته بالأعمال الصالحة سرا دورنا لبنك لبن من لبك يتغلى ما يدسكون كنو كافوني سنغلو نهدونا aka wakatu be mba beke bara nyuma dela mba ka wakatu beke bara nyuma dela ibo dantigeli tinyala mata idusukun kono ala ko falau sadaqullaha lakana khayran lahum ni mo menye ikalla do ne kaddantigeli tinyala make idusukun kono ala ko de ma hera yede la benchinyala mata sungalon ibe se ka bara nyuma ke akono chogomi iko labbe la mata sungalo in kono ninde sira duru nay at-tariqatu sadisatu al-ilm wal fiqh bi hakam ramadan sira woronna ibe labbe min ke ka sungalo in kumbe kan ka do sira kisile mununna doni ani sungalo kiru ku kala kunyedo doni nyini kiru munun be sungalo kono sun kiru annafila uchogo afarda udun chogo bato munun kanka ke sungalo kono ukiru nyini ikodo hari ni yele makala qala ta'ala fashalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ala ko yedoni ke bagaw nyininka aw yerete mindo ayedoni ke bagaw nyininka wala beka hammi kala benke ka sungalo ka kiru nyini ko famu asuncinya few munum bu ka suncinya sun saratu ye mununye ni bana de bila ni tese kansu kiri mimbala ni bana de bila abese ka keneya ni bina sungalo sara chogomi o kiru nyedo ninde worona ikanka labbe minke ka sungalo kumbe ولو فلنا علينا أن نستقبله بالعزم على ترك الآثام والسيئات وتوبة صادقة من جميع الجنود سيرا ولو فلنا ويجمع أبانك أنك سنغلو كمبنيغنيا كدانتغاكا minye junubu ye afitini akumbaba ala soso junubu ankutoe anka bo anka la soso ula anka bo anka junubu ula anku lutoe anka tubi kabo junubu bela tubu chinyalama anko ke kabo junubu bela kasungalo kumbe nyogonya qala ta'ala wa tubu ila allahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun alakum mu'minu abbeka sagi kata alama abbeka tubi kata alama mu'minu adol onake sababu ye abe minyine alafe ano soro wolon fulanna ninde anka tubi kata alama ka bojjunu bela ka sungaloyi ka kumbe nyogonya segina jumaye asira segina oye jumaye atahiyat nafsiyat uruhiyat min qilal alqira'ati wa itilai ala kutubin wa rashail was-samai al-asritati al-islamiyya min al-muhadarat wad-durus segina oye jumaye hada madenki inni ani yere ikilabbe kala munun beke sungalo kono kullabbe kala munye kala munun beke sungalo kono kullabbe ka kitabu laje kullabbe doni ke bawo ya irisala nu letri nyuma munu sebe dina kola kulul laje ku fule ku mutala kashetu silamiya kashetu dina ka kitabu nyuma dina ka irisala nyuma
dina ka kasitu nyumo silamiya ka kasitu nyumo kilabbe nunu lamenila ani muhadara munun beke sungalo kono darusu munun beke sungalo kono ikilabbe nunu lamenila kilabbe ibe nafa ani faida iba soroni nunu nye chogomi sungalo kono nala sungalo mbe kanake baroboye e bolo sungalo kanake sinogoye e bolo labben kake kala munun ka kala ka kono ka kitabu muraja kono ka risala muraja kono ka silama kasetu nyumaw kulu lamya kono ka muhadara lamya kono ka durusu lamya kono ikilabbe ola barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafani wa iyyakum bima fihi min al-dhikril hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد الطريقة تاسعة الإمداد جيد للدعوة إلى الله تعالى فيه بل من سيرا كنونتنا ikanka sira mununta sira kisile mununta kasungalo kumbe nyogonya nuye ikalla be nyumanke ka ke dawa kelaye sungalo kono kata alama masamin kortalen indadul jayyidu li da'wati ila Allah ta'ala labbe nyumanke dawaye kata alama sungalo yin kono minye muhadara udiliye deresu udili kuma munumbe hada madon nafa misiru kono bila sirale nyuma munumbe bolo katoku ke misiru kono ibe kimina o misiru kono bila sirale nyuma katoku ke hakili jigu katoku ke ni kitabu bubelo kitabu fitinu munun nafa bola kutila mogo ni nogon cem ni mogo bu kala no won nafa soro no ye ni kaseti nyuma bu bolo dina kaseti nyuma kutila mogo ni nyogon ce sungalo kono ubese kan nafa soro no ye chogomi ka hada madon hakili jigi fantaw ni misigina wala illa be sungalo kono kan dawa nono fanake ka dawa ke kata alaka dinama bila sirali nyumaw derisu nyumaw wajilu nyumaw hakili jigiw kitabu charli munu nyeka hada mogo hakili jigi fantawna mogo hakili jigi misiginawna ubese ku topoto chogomi ubese ku hakili ta fantawna chogomi iki jeja la kilabbe nini siraynye sungalo nye dawa ka ke akono الطريقة العاشرة سيرتنا نستقبل رمضان بفتح صفحة البيداء المسرقة مع الله سيرتنا أنك سنغلوكم بنيغنيا minye kapape jema akure munye dusukunje anka sungalo nkumbe nyogonya ni anka dusukunje lendo kata alama anka sungalo kumbe nyogonya ni dusukunjele unye kata alama dusukunjele kata alama mundo katubi kata alama kabuka junubu bela alayi nyamarani munu nye kuke alayi fatanya kabu mune kutoe alaka nyamaru kwa ikika sheko hake beke ala iki labbe sungalo mnye ni dusukunjele kata alama iki lambe sungalo nye ni dusukunjele kata chide ma oye munye taatuhu fima amara wastinabu manaha anhu wajajara ikallabbe sungalo inkonona ani hari sungalo teo kiduskunje kata chide moye munye chide ni nyamara ni minye koke nuko koko chide ndeye fatanyene kakaboma ikotoe
ka ciren ka sunna nyanyini ka matarafa ka ciren ka nyamaru kaw aka fota aketa ayemi sabati ikulu nyini koke ciren ye balili ke munu ne ku toye iduskunjeya kati bange bagawuma labbenke sungalo nye ni duskunjeliye kata bange bagaw fanama iki bange bagaw janto la ku laddo fengo fengo ladime ku furuku koro ku ladime dina kote ala kote minye iki yere koloso made iki duskunjeya kata bange bagawuma ku hakke kolosi ku yere majuguye ku laddo kanyuma ya kuye isheko dama yirabbe yika dusukunjeya leke fana katibali masruma yika shinjun disunjeya leka ke katuma sungalonye illa beni oye yika dusukunjeya leke katika furmusoma ube ni furmuso debu bolo iddu inu uche dusukunjeya leke katuma bange bagaw ni nyogonche bali masuru ni moche sinju ni nyogonche furumuso ni nyogonche ini ka dewunche dusukunje ya takandi mbesegere sungalo in kono na ikilla benni oye ibe mustama min kono ibe jama min kono ibe kafo min kono ni be nyana maya uchela dusukunje ya ika dusukunje ya li fana labbe kulu fana kumbe nyogonya no sungalo kono ikake jogo nyumantibiye hadamade ni jogo nyana ini alache ini damfe on fana che ibe nyana maya kafo minna te jogo nyumantibiye kata ulu fana ma wa khaliqin nas bi khuluqi hasan mogo jogo nyogonya ni jogo nyuma yede donc sungalo kono mbalimo nin ko tamin fule ni nye kusurunya hadamaden kelenkele an ka don ni sira kisilewunde la ka sungalo kumbe nyogonyani ni sirawude nunu de sira kisilewunye sira munu nan kan ka do ula ka sungalo kumbe nyogonyani uye ambe ala dele ala ka sungalo yiranna kene yala ani lafiya ambe ala dele ala ka farifoni dama sungalo bato nunu konona la sungalo konona na bato ala ka farifoni noyanye minye duskun kalashi ala ko noyanye sungalo konona na akabato konona na dere sumunum beke kutuba munum beke qur'ana munum bekala sum munum beke ambe ala dela ala kanke moye namban ka duskun kalashi ka ke ala kelem tawye ni damfe wore ni yorote yala namba ke kanyira damfe na an kanyere kurosola de balima ko tama ko beddilo lembe dusuku inde la koy inna allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa fi riwayati wa amalikum alati lajjelike kata hada madenyere ka sawra ma idan chogoni ka chenyini chejuya alati lajjelike katoma wala ila ajsadikum alati lajjelike kata farikulu fana man kabon kajanye belebele banye fitine alati lajjelike katoma kasaraliko kade ala kasaralini akal lajjeli be jumanka yomal qiyamah do nabe mugo kelen kele saranaye inma yanzuru ila qulubikum ala bil lajjelike kata duskundema ko min kera ala kama sarabo de la ala fe ala kala jelibe kata odema ko min kera ala kama ko make ala kama ko yala mako sitola walakin yanzuru ila qulubikum ala bella jelike kata dusukundema an kan jija an dusukundela na cogo dola walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum ala bella jelike kata dusukundema ana kabaro yabbarani man min kenna qala sila ala yabbenna ciden ka sunnama yawmal qiyamah kabaro be nonunde kade donc ambe ala dele ala kadusun kala sidama ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين
وجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.